Ako Shower Drain Exclusive. Zgodan za sve individualne objekte zbog svog kvaliteta i prilagođavanje individualnim potrebama. Ako Shower Drain Classic kanal je funkcionalno rešenje za razvojne projekte i zgodan je jer omogućava ugradnju do zida. Ako Shower Drain S pogodan je za projekte renoviranja. Mala ugradna visina mu omogućava da se ugradi u skoro bilo koji prostor. Ako Shower Step koji se ugrađuje između prostora tuša i okolnog poda kupatila. Što se tiče same ugradnje Ako Shower Drain kanala, postoji par koraka na koje treba obratiti pažnju. Prvo je potrebno kanal fiksirati za betonsku podlogu kupatila ispod samog kanala. Prvo je potrebno ispod nožica kanala postaviti gumu koja onemogućuje prodor buke u prostorije ispod kupatila. Zatim se obeležavaju otvori na betonskoj podlozi koji se buše burgijom Fi 8 mm radi pričvršćenja samog kanala za pod kupatila. Nivelisanje Ako Shower Drain kanala vrši se uz pomoć nožica i dva leptira vika koje omogućavaju brzo i jednostavno podešavanje kanala na željenu visinu poda. Ono što je bitno jeste da napomenemo da se nivelisanje kanala vrši i poprečno i podužno kako bi se kanal našao u idealno horizontalnom položaju i nakon toga nožice kanala pričvrstimo uz pomoć vika tako da kanal više ne može da se pomera. Zatim se za kanal vezuju odvodne cevi, pri čemu treba koristiti minimalni pad od 1,5%. Ukoliko je potrebno uraditi dodatnu zvučnu izolaciju, na zidove se postavlja izolaciona folija. Ovaj vid izolacije već odavno je standard u zapadnim zemljama Evrope. U slučaju da ispod poda kupatila postoji negrejana prostorija, ispod kanala se postavlja i termoizolacija. Nakon toga, prostor ispod i oko kanala, to jest cevi, popunjava se košuljicom kupatila, kojom se obezbeđuje potreban pad ka kanalu. U zavisnosti od hidroizolacije koja se koristi, ili se prvo nanosi jedan sloj oko kanala i preko same flanše kanala, zatim se postavlja zaštitna traka radi zaštite tog spoja ili ukoliko je traka samolepljiva, preko nje idu glavni slojevi hidroizolacije koji su cementne osnove. Nakon sušenja hidroizolacije nanosi se lepak, zatim pločice i radi se fugovanje, a oko samog kanala umjesto fugne nanosi se poliuretanski silikon koji je obično u boji fugni. Nakon završetka ugradnje potrebno je ukloniti zaštitnu foliju sa Ako Shower Drain kanala. Izvadite sifon, uverite se da voda dobro otiče kroz kanal, zatim napunite sifon vodom i vratite ga na mesto i postavite rešetku. Što se tiče čišćenja sifona, to je veoma jednostavno. Sifonski uložak se izvadi, rastavi se na dva dela i nakon pranja sifonski element se ponovo se spoje i vrate se u svoje ležište. Svi Ako Shower Drain Exclusive kanali i pripadajuće rešetke su elektropolirani. Elektropoliranje stvara sjajnu glatku površinu bez spora koja smanjuje čišćenje i održavanje na minimum. Ostaci vode i sapuna mogu se lako otkloniti sa površine rešetke i kanala. Struktura kanala vidljiva je i nakon elektropoliranja i omogućuje dugotrajan sjaj kanala. Neka i vaše kupatilo zablista. Sigurnost i estetika na jednom mestu. Ako Shower Drain sistemi. Da u kupatilu sve bude lako, tu je Ako.